Mai vai a peri so se fa ale ale. So tatola, what a tato fa now ale tua. We no longer slaves. Pero talaga tu siya ka chivo prefa, tau prefa po prefitu fa mai. Elo tato ni polonga. Ua ve tato matali, ua ve tato o sulimoni. Ona ole atua. Amele. So tato tangata manuia. As church members, as Christians, as believers, we are the blessed people of God. O tato lava tangata fa manuia ina. Amene. Ioane mtaupu momosulua fe mai o kakolo bana mau. Amene. Mai ele tua le manuia tau ita tua la whanau. O e tani tonu ia teia. Ma whātua tua ia teia. Amene. Si, o lea tua. Leai mo se mea kasi kako ke koe atu vale ile ralorangi le nei. Pauale le mea ki oe mau i o tata ni tonu ilo tātou a tua. A whaila o lea tua alofa mai a tātou. Lea tua tausi mai, lea tua anga le lei mai, lea tua wa tau tātou o lana whanau moni. Amene. O le fisili la mo tātou. Amene. Whamata o adia tātou ngā ruenga e tali atu le lofo le tua. Amene. As believers or as the children of God. Amene. We have responsibilities, as I've said this morning. We have responsibilities to fulfill. Tele la mano no al tus pa ia vaenga inga ruenga e mawhaina tā whaia o tātou o atali mawhanau o awhawhine le tua. A few things I want to share with you tonight, and that's it for us. Amele, so ngale lau ngal taiao. Waida whamanu yelo ngalota lau ngal taiao. Amele, tato o mana whamanu o tato loto le upu le taiao. E iai la vaenga o te fia tufa tua ia te outou. Tasi pe lua pe tolu pe wha. E whamanatu iai tatou. E iai o tato matawha ioi. O tato ola fia o vei tato mawhanau o le tua. O tato talia le whalatanga. Amene. And all of us, we all experience the beauty of God. Amene. Le sweetness of whalatanga le tua. O tato lo umama tato maramai. Halleluiah. Ayaya tato Galuega fai. We have responsibilities as the children of God, as the believers, those who have received Jesus to become their Savior. Ayaya tato Galuega fai. Whāna I vaenga la iti whamanato tue tato matawhaioi. O le launga le ana ruatu la taiao. Ia o tatoru. Ia ua whamurio mai tātou. Le ana whaawa watu le vaenga lea. O na umolole o tātou. O le memo mua. As believers, as those who believed in God. Amen. O tātou responsibilities mua. The Kelly responsibilities, but I want to share with you few responsibilities. Number one, we must love God with all our heart, mind, souls, and strength. Amen. O el tangata watalia, Yesu e verbali mafa'alolang. O el tangata, you labor yourself as a son and daughter of God. Amen. Number one, o le tato tuta tawabe, o le tato matafa yoi, o whanau ale atua. E te tau o tato walolofa I le tua, ma tato loto, anganga, mawhauwhau, male malosi a toa. Amene. Ole, whamunamole le tusilda Mareko, sulua ve puro valu tausfulu. Ua saufo I le tasi o le autusi upu, ua whaalongoane I la lātou whesilisili, ua nailoa ua maalia ana, sa tali atua ia te I lātou, na whesili mai le o ia te ia. Po le fea polo inga sili polo inga uma. O na tali atoe leo Yesu ia te ia. E sili le nei. Whalongo maia Israelue. O le li ilo tātou watua. O le li e to tasi ia. I e lofa fo I le li ilo watua malou loto atoa. Malou anganga atoa. Malou manatu atoa. Malou malosi atoa. Taka talega sau ia Yesu. Sili ia Yesu. Polan polo inga pito sili. Sili.
Ai liliu Yesu ma fai ai. E ka kaunga e lo fai le tua. Fai mai o le tua. O i o lo tato wali e toa tasi. Why we should love God with all our heart, mind, and soul? Because He is our God, number one. Two, He's our Heavenly Father. And as children of God, we must love our God. We all love our fathers here on earth. Amen. As Christians, we have responsibilities. Tonight, I want to share with you, number one, why I love Faataoto, malo loto ato. I love Faataoto, malo mafofau ato, aisea, anenga ifafukageia, famaya, olo tato li totas. There is no other gods. Heaven and earth, Elias tua. Oia tagata saufa bai. Ole tua lea, ole tua mongi lea, ole tua mongi lea, ole tua moninga. We as Christians, we believe that our God, Jehovah, the only God, amen, the only one divine and one true God. Lea says tua, merenga kaukako ala lo fai lea tua. O kako fa gaua le tua. Fa manguia le tua kele meu kako maua. Amen. Amai le tua le pule ata tau, sori ngata bakalava. Amai le tua pule ata tau, tatu te access sai manuia la lagi. Amen. Fa kaulo ka vale mangaia fa kaulo makio aka ka ngofie fa kau. Amen. Meu fa manguia mai le tua ata tatu. Awala ngalo. O kako ora fa ngau. Sole, o kako matafa yoi. E ka kaunga ko wala lo falta tu de lang. Amen. I say, wa uma ka fatawina ta to le total to my moi. We've been bought by the precious blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Wa uma ka fatawina ta to o lo va pelo fa mawina ile momo Korinito ono lo sfulu. A wau fatawina o to ile tau. O le nei, I o to vi atu ile tua I o to tino ma o to wanganga. O mea le atua ia. What a privilege to be in the family of God, bought by the precious blood of God. Amen. Oma fatawinga tato le tua. We no longer masters of ourselves, but we belong to God. We no longer belong to ourselves. Ele to pule tato ya tato. Aisia. Oma fatau tato. Ile toto Yesu Kristo. And that's why we should love God. Menga kagwa alofa ile tua. Famila, alofa ile tua. Ba tato loto ato. Amen. God should be the number one focus of our life. Amen. Ole tua e kakawa ngumena tasi. Imea itotono tato loto. Hallelujah. Si kaka ka fa abega ku mololot. Abega ku mololot. E kaka wa tumo tato loto. Ime taule tua. Amen. Pa maitala ia tato wala lofa ile tua mo tato loto atoa. O wai ngai ave ilo loto. Wai ngai ave. Tu blang talavou o ai ngai ave ilo loto. Tinano ftotasi o ai ngai ave ilo loto. Apikeli o ai ngai ave ilo loto. Amen. Então ave atoa to loto ile tua. Amen. Asa o kako loko tupu ba ile ale abio. Amen. Hallelujah. E kau ave atoa to mafau ile tua. If we love God, then our mafau should be mafau ile tua ile atoa ba po. Salamo mua. Abu takata le safari fifiga abu takata mafau oya ilana. Sula fono ile au atoa male po. So skemi. Oh, thank you, Jesus, for the day.
O isi ka ngake ka okol moenga mafaufaula e o le pesi a Michael Jackson. O lai ka okol moenga mafaufaula e koi ngā o me kai au se mamit mai. Kau ka ko lofa le tua maka ko mafaufau atoa. And with all our strength, our ability. Amen. Tala noe le upu strength o tato malosi e fau ane ka le tua. Ora luale. Fai ngā ruenga ti a kono o ila urotu kakafo yo mai uma. Le sa tala noa ia tukal vai fia ole la tato tala inga. Tato malosi nga. Wa ia fa ngā tato tangata kaku kio tato te vai malima ngā ruenga le tua aisia. Nangol tato ngā ruenga as student of God. E kau kakwa lofa i le tua. Amen. E kau ngā kako wala lofa. Ilo tato wa tua i le langi. Ya, kakolo o maltala. Ko e fia mai ale tua ala ya Yesu Kristo e fala. Iko tato. Amen. E le ema se simvainga. Fatino ina pe fatau ina le taulanga lea. Aisia, tato umo tangata anga sala. Tato yai manavo, tato tina male anga sala. So God didn't. He is sick for someone to come and die for us. He was looking for someone. And yet, because we are all sinners. And I'm and that's why he came down. He left his throne in heaven. Came down through Jesus Christ. And that's why he died for us. Amen. We should love our neighbors as ourselves. As children of God, amen. Eleva beki karia vatanga ka sola ye vivi ele tua mai tangi. Aulo wika ye le sio usonga yo kaf. E kele alo fa le sitanga tolo aulo. Olo ngifa kuli mangu le sio ka usonga ko wainga. That's not what the Bible says. Our responsibilities is we must love one another as ourselves. E kauka ko lo fa tagata. Fa venga fuolo tato lo fai le tua. E fuoi do tato lo fai tangata. Amen. How we measure our love ile tua. E measure ina ua si tia fuoi tato lo fai tangata. Amen. Ole si tangata. Ole le lei ole avo. Ole le lei o longa o langa pe asau ile lo tu be foi le a be uma e fai. Ai alu fai venga luenga sole. O le ika ia la kusupo mesa. E tau le fale ngā mai lo waso mai. O lo gifo kuri mangua pai mala fai. E lo la fai le. Ia o ika ia la fai. E le masiso kako ika ia la fai. E ka kaunga kako alo lofa. I le sitanga tape au tātou. A fai la o au o te fia ai. E kaunga lofa lisi o uso pe a fia ai. Amen. Va faire fai Lord tato wala lo fai isi tangata. To love others is to care for them. To love others is to care for others. Number one, fai lolo wala fa ilo care il tangata le na. Te lola, ai care la ile isi tangata. E kere ang ka kia lo e avin so soangi pe amo mie lo so soangi. Why? Because you care for that person. Asulu maya ke o la se mewa mo mia. E kele ayu. E kele ayu. Aisea. Ola ngaluenga ngai fai, ola ngaluenga ngai fai as Christians, as sons and daughters of God. E ka kau nga ka ko wala lofa isi tangata. Amen. E kau ka ko lo fa ya tau. Efeso 5 petolua.
Oi, whaitamu mua mare Ioane su tol whawa mole. O le pola inga fau o te tuina atu ai a te o tau. Ia o tau whaarwhani. Pāpei ona o alofa atu i a te o tau. Ia whaarwhani fo i o tau. Amene. Whaitau male ile ole tusigawa mole Efeso Faataoto. Ai au tau wheanga le iai. Ia whe muti vale ai lo o tau alofa. Ia whe whaamangalo ai o tau. Pāpei ona whaamangalo ina o tau ele atua i a Keriso. The word is wheanga le iai. Amene. Ole upu kea, ole upu ole wheanga le iai. Muti vale le alofa o leisi. Amene. Asau ia ke ole te pepa suka. Ole ke lo ilau kanga suka. Amene. Ma kwa iave o mai ilau kanga suka. Amene. Asulu ke oi se lengi. Ave ai sang kamar fare mai. Awa e loko e lusur ka lala kubere ko. Ave ai. O tato ngaluenga le nao tato wa whanga o le tua. Amene. E ka kaunga ko alo lofo istanga ta whapei o tato ya tato rapa. Amene. To love others is to protect others. E te pui le se usa tangata. A whaile ke alo whai le se usa tangata. O tato ngaluenga ngai kaunga whai. Kaulanga ko pui le se tangata. Awa sau tangata me ngā whikauri a koeu a kure kua e piki rau kere whongi e vili isakaka kua riba. Ka awan wha whitauri a tangata le nā. No. As sons and daughters of God, we have or we must protect one another. Awa wai sau kaka ki oi mo miasa kupe. Wai ngofa ku i e sarau ka ara. E o ka au e no uma kaka le kale sio wai ngofa ka wai. Ko kango ave se lau ka la amala le ai. A lo fai le se uso tangata, fa pe o oe yate oe lava. E ke refi sa vale foi e ke mai kala kanga kai fai ya oe. Amen. Ka koula fa nga wole tua. O le singa tato mta fai oi. Ia tato wala lo fai tangata. To love others is to forgive others. Amen. Kolose tolu su tolu. Ia whe whapalpale ai, ma ia whe whamangalo ai o tau. Pea whai wangalanga ina se tasi e se tasi. Pāpei ona whamangalo mai ke riso ia te o tau. Ia whapea fwoi o tau. O le tātou ngā luenga e whai o tātou a kerisiano. Ia lolo fwoi istangata peo tātou ia te tā. Lono winga e te tau ngā tātou whamangalo istangata. O me se fai mai tātou, o tala, o fōlinga, o le fai tala, me uma whapenga. Kaunga whamangalo. Amen. False accusation against us. E kaunga whamangalo. Amen. If other people treated us very badly, forgive them. It is our responsibility as children of God. We must forgive them. Amen. Fape o Yesu na whamangalo tātou ang sala. Fape ngā whoia te tātou. Sometimes we go through some very painful experience. O le olanga. Whalongo aku o. Kai re kwe whiwa. Ai e whori ngaka whaise me ki ngā mo. Amen. But all I'm sorry to say this, but hey, we have to forgive others because it is part of our responsibilities. Release our forgiveness. Let God deal with them. But as for us, amen. Number 3, I say, it's a taunga tato wala lopa ile atua, melonga tolu, e yayo tato matafoi, as people of God, we must live a life of holiness and purity. E kanga ko wala solanga, pa ia malfa maina. E lewa pea kako wala, kako karia Yesu Keriso, unga kako kawhiri sa ungoa lea masanga whaile o langa, de ai.
Ai ele tato ngā ruenga e whai o se whanau wa le atua. O rea, ola, I se o langa, whaapaia ma le o langa mamai no mo le atua. Amen. That means we have to be perfect before God every day? No. But when you make mistakes, be quick to apologize to her and come back to God. We should try our best or do our best to live our life holy before God. Amen. Mumo Peteru mtaupu momosu lima suongo. Ai pe ona pa ia o ia na wala wina o tau. Ia whapea foi o tau ona pa ia ia o tau a mi uma. A wā ua tau sia. Ia pa ia o tau. A wā o au nei pa ia lava. Si. Mana wina tātou elo tātou atua, ole atua pa ia. So, our responsibility is to make sure that we live our life holy before God. Amen. Ato te ola I se olanga pa ia mama mai lumo lo tātou atua. Pui tātou mai whainga le fili. Ma awala whaongo to I lalo ai tātou mai le aso. Ma le aso ma le tātou wholaunga. Amen. Pui au tātou loto. Kako koe o voi le loto. Amen. Pa tātou whanusu tolu. Ia si leo na leo ino lo loto leo ino mea uma. Awa e tupu mai ele a miu. Amen. Whawhenga ko wola se o langa pa ia mano langa mama. Guide your heart. And I guide my heart. Let us guide our hearts. Why? E kupu marika ko amio. Marika ko whaikara ngai. E kupu marika ko roko. Marika ko whanau rau waikara. E kupu marika ko roko. Amen. O le mongi o kako o lofa le iai. E kupu marika ko roko. O mea uma. E ke mawhau. Create lo roko. Menga e ka ua wha mamau lo roko. Amen. Ka ua i wha mamau kako loto. Make sure that our loto e mamaya so uma. Amen. Mataio 5 mai a. Amui e loto mamau wa. Na to telo atu le atua. Only those who have pure heart can see God. Vai atu whoringo le atua. No. E le luinga ngā upu lea. Ai va ai na te loa e whaali mai e le atua. Lona whirangalo. Amen. E whaali mai e le atua le tangata. E mamano o loto. Le mea whirangalo ai le atua. Halleluiah. Mataio Faataoto lusu tasi. Whai upo e lusu tolu. O leo lo nangutu. Malona laulau whaiwa. E tausi o ia te ia ai popua ngā. Whawhenga ngā tātou wola so langa whapaia ina. Mga tua, o tātou ngā ruenga ngā kongo whai. Pui tātou ngutu. Awangai sau kā ko ngutu, upu wailele ko I lalo ele stangata. Upu wha maualunga. Upu wha sia. Upu e mangu aile si tangata. E kaulawa upu e wha malosi ai. Kaulawa upu e pua inga tu aile lofa. E wha mawhana aile stangata. E wha roto tele aile stangata. O kako ngā ruenga ngai whai. Tātou e whanga ua le atua. Amene. A whai kako kia lolofa I le atua. E kakau. O whai tete tātou kako tala e tau talai. Amene. Mai sia mele o gossip. O le leanga I o ngā mea. Whira ula ua I tala. Whai tatala. A karupura whai kakala umakua o more than plural. Whai kala singular, whai tatala, ia e pe plural vo. E lese mele lei. E wheo lolo le manu o le tangaka I rongo fo sasa. Nga ki ngā ngi koe ke. Al mangu o le tangata I lautala e whai. I au kala ngai ki alu whero loa I solo I kua ma. Whaleanga solo I kua. E le ngalo, o ngati ngā, ki ngā I o ngā mea. Ki ngā ia. Amene.
Salamo salau fatasi fa upetolu. Ia vai, ia e tuina se leo i lo nengutu. Ia e leo le fai toa o lau ngutu. Yo vai. O tato talo nga fa fatasi. Yo vai, ia tuinga se leo. Fai toa i lo tangutu. Mo tala ngutu. Amene. Inga ia ka ofe ko kongo upu. E vai ai le stangata. Halleluiah. O tato ngaruenga ngai fai. Part of our responsibility is to be a children of God. Kau kako fai tete tato tala tau talai. Lua Peteru mta upu mo fe petolu. Peye de vakua. Se sue va bol. Lua Peteru mta upu mo fe petolu. Ua fo ina mai a te tātou, e lona mana atua, o mea umai o ai leola, ma le amio atua, i lo tātou i lo lelei o le na val au mai a tātou, i lona mamalu, ma lona lelei siri ese. Amene. Ua fo ina mai le atua e tātou, i lona mana o mea malava. Efeso swangi e tātou, e whai e tātou, matangata lelei. Amene. Amene. Awhera ko wola, mama. Kau kinga le upura. Fo inga me le tua me uma. Everything. To help us. So swangi e tātou. Le tātou oranga i le aso, ma le aso. Ai fuala. I le iai o lo maftanga mo le tātou atua. Fua le ero maftanga vawalalata ma le atua. O lo tala noa ki a te o tau kakou uma, o kakou o whangau le atua. And I assume that all of us, kakou uma, e ia kakou kaimi whabitoma le atua. Amen e. Melonga wha. O a tātou ngā ruenga. O tātou o whangau le atua. Number one, we should love God with all our heart, mind, and soul and strength. Number two, we should love others as ourselves. Number three, we should live a holy life. We must share the gospel with others. E te tauka o e tala, i atu le tala lelei, i isi tangata. Amene, e te tau o na tātou wō, e tala i atu, whaikangakanga yo au kafa. E te tau o na tātou wō, e tala i atu le tala lelei, i isi tangata. Pau le la longa kuase siso. Pau le la longa, o lango winga le o ngala, unga le anga umba ni malo se vete awa le la. E kakau kako wo e tau, le tala lelei. Amene. Mataio lua vanu suiva lua folo. O le nei, i au tau atu e whaino o malava masoo, papatiso atu ia te ila tolu suafo tamā, ma le atalii, ma le anganga pa ia au tau o atu ia te ila tau ia tausi i mea umau au whai atua ia te au tau, pa au ta foi, o te ia te au tau ia so o malava, e o lava nga ta anga o lalangi. Si, o le wheau mana ngā ruenga wha awau. Ave Yesu ila ngā uso. Anu wana winga mana tātou. To take the gospel at every four corners of the world. Kake o whatala le lei tangata. Pe ia launga le tai au. E le whape whala inga lo tātou. Kako malola ia lea. Whaianga kako a ken kamora. Pawale kako. It is our responsibilities that we make sure that we stand up and go. Not just stand up for the sake of standing up. Stand up and go. Kau kako wo. O tātou a whangau le atua. O le tātou matawhai ioi. O le tātou ngaruenga. Tātou tiute. O atali ma whawhiga le atua. O le tātou wai share tala le lei. O le tātou atua. Ina ia whao la ina nisi anganga. Amene. Kau kako fia. Kau kako langona le oli. Ilo kako wala winga le na. Ioane mtau pa wala suma lua fe mai o Yesu o ia le mana malamo le lalo.
langi. Mataio 5:15 mai o tātou. O mana malama ole lalo langi. And we should thankful to God. What an honor and privilege to be called the light of the world. Mawai le talo Yesu. O ia o le mana malama. Awa mai le tuar whaaloalo uwara awai oe ma o ta ua o le manama lama. Longa wingala o ta ua foi o isi Yesu. Amene. O umana whainga ruenga whaola Yesu. Mana o Yesu o le lawaru le langi. Ayo mai e ngā o. O wavatu ya ke o tau de pule. Amene. Uwara au tātou a mana malama tātou le lalo langi. O le title it belongs ya Yesu Keriso. O le ala tāko ngā ruenga whai. Tutu la mepa maku I lalo ngā fua. Ne ai. Awai muwaro pambam. Tutu la mepa maku I lunga. Let your light shine. Our responsibility is to make sure if I solo tato la mepa. Amene. Awara mai maua. Mai maua la mepa ku inalo. Pai tangata ke o tafa. Tu lunga la mepa. Pai ai. Mai o upu pesa suriveka ya. Tu lunga la mepa. Awale tine ia. Loto tele whaiaina. Upungal pesa surveka. Ta tau mana malama. A whaila. Wa whai mai Yesu. O le mana malama I tātou. Lona winga. I tau kako e whasulu kako mana malama. Whasulu tātou mana malama. Tele ni anganga I manu malo inga. Ia tau nuu le mele whina ngalo ile atua. O tātou ngaruenga ngai whai. Sosoangi. Tau nuu le mele whina ngalo ile atua. Inga ia awanga I whanostas. O e talia o ia. Ai e mau e tagata leo lai vau. Part of the sermon this morning. Amen. So kako makafa yo inga. Kalesia. Awal waka malai tatu tutefai. Tau kua ngā. Ele I whaola inga kako. Just for the sake of being saved. No. Whaola tatou. I tatou wai whaola inga istangata. Amene. Tatou matafa yoi. Soso giati ate o tau. Amene. O le atua. E ka kaunga kako wala lofa le tatou atua. A sea o io le tatou atua. O tatou walanga wha. Wha andau. Amene. Pa kuskama I revision lea po aila kako le wha longo langa sa group. Ke kai sa group. Amene. Coleman River, don't let me down. Amen. Remember the God's eternal covenant. Amen. God promised 3 things. Amen. Number 1, what is that? Subgroup. Number 1, we can faith. The eternal covenant. Lenga wakuka ko pepa sa kupa ba desu engo pepa la wuri. Number 1, I will be your God. And that is the Godhead. That is the divine headship of God. Amen. Mengalega galo vai le tua. O si fianga le tua manganu. Israel vai maya. I am your God. So even though we Gentiles, but olewa wa tau tātou whanga o le tua, wa tātou manuia I lalo whianga inga sa hausia ma Abrahamo, amen, and plus, wa whatawina tātou toto Yesu ke riso. Number 2 of the 3 things, olea, you will be my people. And that is what? Divine relationship. Thank you for looking at your notes. And the number 3 is I will dwell among you. And that is divine fellowship between God, our Father, and us, His children. Sorry. Rewahat. Sorry. Farko sala.
Kaur ka ko rupo ada suru. Payari ka ko no tu mai vale fa ngare le ya di malo sio ngai kai sa group. O vai nga ka ko sa group. Are fit in ka ko la unga. Ka nga ko lo fa ile tua wa yo ta ma. Ka ko lo fa I isi fa peo tato ya te tato lava ngumela lua ngumela kolu e ka onga tato wola fa payeina maola fa mainga ilu mare tua mare belo na fa e te tau na tato wo e ave atu le tala le lei fa so oida tagata papatiso la tau I le suafa o le tua o le tama le alo malanganga pa ia amen ya kakulaunga kako Sangi nga mo tatou. Kako pero vai atu so onga launga sungur va vega na lela. Ya, le laua. Ele talo ia ngru atu da ga le tu ia te to wa ga be foi tatou tim lunga nei. Pa manga tatou sauringa le fiafi. Ya, ia ga le o le tu lo loto. Ya Tato wo lewe asum tato manatua pea. E iai o tato matafa i fai. O tato o whaina ua lea tua. E le wha pena o na walawino tato. Tato mea le tato tutari ea yanga o tato ingei. Le ai. We need to bring people to the family of God. Not for the sake of filling this building. But for the sake of saving souls. We need to save souls. We are so winners of God. Tatou o tangata e manumaro ina nganga mo le atua. Ia tatou tutula I me vol ngai fiafi. Tui ratu le sunga sui te tai mo le whama e no tatou sauninga. Ia, neua e whaafonga le upule nei maengo le afiafi. Tia tau lima I lau atua. Le ia se sime na kori ngai tātou. O le Great Commission, tātou teo e tau I tangata. Ma mai tangata I tono le whaoltanga. Sia tau lima le nei maengo le afiafi. Le anga leile nama le whaamaun. So le le whea ui e lua. Mai le tai au ma nei le afiafi. Whapenao na tātou whaalongo I le leima le whaamaun o le atua. Tuatu ina lo loto. Tato whalongolongo I le leima. Tia tau lima le nei afiafi. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Tama ia vi ia la o fio. Wa me wala lei. Wa me wa mātou whaia lo mātou o tua. Tama ona nau ta inga na fiafi le nei. Ia vi ia la o fio. Le tupu a wa o le langi ma le lalo langi. Ia vi ia la o fio e whaabavau. Tama, ia fia mai o fufonga. Ma fia mai me mātou te whaia lo mātou o tua. Peo na mātou whaalonga le tai au ma le fiafi. Ia whapenao na mātou wawa ma mi ngau. Ia whapaia ina o mātou o langa. Whaafetai lau upu le tai au ma le fiafi. Whaafetai lo mātou o tua. Efeso tai le lei. Lo wanga le lei, lo whaamaoni, lo walofa tama. Nia fo ia au na wala mai lo fina ngalo. Nia le nei a fiafi le li e. Whaamanuia lau whanau. Whaamanuia e mātou uma tama. Ngara lei mātua whaaleanganga lo mātou tama. Se aso le nei vai aso. Le ato e Leauma iai. Pui e lungo le ea. Pahenga uma e wia lo mātou tama. Nia fo i whale lima le li e por kalame le nei vai aso. Whaamanuia e lau whanau. Waina asia le malu le nei a fiafi. Anga le lei oi lo mātou tama whaafeiloai. Fo i me uma ia te oe. O le mamanu o le viinga o le whaamanua o le whaneatanga. Toi pati atu o wa ao i lo wa tua. Tama o le mātou pati le nai tau atu le nei a fiafi. Ua nao la ua fio lava. Le langi ma le lalolangi ma laloifo le lalolangi. E tau tutuli ai tu le vai uma. Mātou te tau tauina e pa ia la ua fio. Aftai le nei a fiafi lo mātou tama. Aftai lo whaongaino sunga i whaafengainga. Aftai lo e kalesia. Aftai ai mātou uma lo mātou tama. Oio lo ngona le mai. Tama. Na le kleima le whaamalolonga lo mātou watua. Aftai lo whaamalolonga. O whaalavalava mo le mau isaia. O whaalavalava o mātou maloloi. Aftai le nei a fiafi. Tama mnai tina mātua se mātou e kalesia. Fo le malosi lo mātou tama. Fo i lo lava vi inga le nei a fiafi lo suafa. O mātou wole mwala awatuai. Amen. Amen. Halleluiah.